kibazo. Kiza wakintu. Akaraga karindwi se. Karindwi ushaka se? Yandike. Sinkeneye umubare, nkeneye namba. Nta kibazo. Umusa Yola, waje gukora se? fresh wanyi. Salamu. Salamu. Tubiteze. Banyi gace tu. Uranyeneye. Cyane man. Za danges. Ahubwo se man. Yububizi. Ya mani ngomba kwikwega. Ubuhinzi bwanjye ngomba kubukora, ibyana nkabirya nihingira buryo umbona. Man, hari iki baby cyananiye man waruntu. Cyo wigize wa danje ngurya ibyana. Nge cyankuyeho. Nkaraga izo namba nkikuryana ureba. Sinibereye zinkarage wowe. Kwene we. Kwene. Nguna Kanze nkwere. Singisi yo yimpaye. Reka nyishireho wumve none. Jewe ndi mubi cyane. Hello. Antago wamenye. Sasa nitwa Brian. Mu rugo ni Bukavu. So naje mu Rwanda mu namba yawe. Yamuje nawe kuko nabonye amafoto yawe kuri yes. WhatsApp. Kabisa nabonye ni mwiza tu. Jewe nifuzaga kugira ngo nkubwire ikintu cyari kinje ku mutima. Ya nuko jewe umutima wanje wakwihebeye kabisa. So byaba ari byiza duhuye tukaganira tu. Wunze n'ukuntu useka pe kabisa nagukunze cyane. Ya. Ejo twabonana. Ntiwemeye se? Phone igiye kundisha cyane waruntu. Ndi niwe Bukavu. Tagira ngo mvuga kuri. None ndemeye waruntu. Reka nicomokere mwanza. Ndaza kukubwira tu. Okay. Ntari nimba ushaka nyine wanaka. Baby. Kwa nje kabisa. Uri mu rugo nagushakaga mani ndikuza nagushakaga tu. Cedro. Yo. Salamu man. Cedro man ngwana hopi. Ngwana. Chakunize ibyango. Ani cyana nabeshye. Nabeshye ko n'umukongomani. Chakunize ibyango kugira nyemeza. Unize kechi, unize pataro, unize n'ingofero. N'ibifite. Usema nanjye bagapatine n'ufite mukanya ngo bashaka. Mwana ngankubita pataro basi ni kechi n'ingofero. Ugiye cyane ariko nawe uramvara kabisa. Oya ngwana. Iyo niganje ngaho utakarayo nari. Jamani, unabukoze byadanje. Mbaseye ko dufata neza mwana yanjye. Kabisa nari bitu.
baby kabisa je nakunze ukuntu umeze gusa ikintu nakunze nukuntu na wamobeye utanzi uganira nanjye ugisanzura kabisa kwira abanyarwanda muri beza cyane so reka mbanze mvugishe umuntu dukorana umukozi utwara ibintu byanjye i Kongo so tubone kuganira hari kibazo nta kibazo Wabuki? None abakiriya banjye b'iyi minsi ntagose umunsi ndacuruza tu uriya mukongomani wanjye uyu munsi aranakazaho ifungo kiriya nahageze kabisa nawe iwanyu nubwo watameze neza yakira abantu neza tu so abantu rero nawe ntabwo ari kuyifata neza yes alo ya kabisa jewe nababwiye ko ndi mu Rwanda ntabwo ndi bugiye muri ntama yes inkuru sasa jewe nzagera Bukavu ejo oya ndi kumwe n'abana ni mu Rwanda ni beza cyane tu sasa okay wowe uwo mwebwe mu bikore tu tuzarya amafaranga menshi mba ndi mu kazi hano baturi kabisa nukuri be okay umwebwe ese sheri baraguhamagara telefone igasona uri kwivugiraho ndago nkubeshya fone yanjye iyo uyihamagara ndayumva nka nayibona n'umuntu ari kumamagara mani bro nakuremeye kenshi bro man